Busuk din ro mo narok ti manya. Sung ba iyo 3 mas kay tong habele January mas no hacha sung ti maya. Kaso jara khatang ko choli tong ro. Sung busuk post ko choli tong ho khatorong ni na yo ban ko mathango hasal kay ya ti choli ma tong. Ga bone bagai noro go je concern department no ko janokha. Janok jak borok ris phaya. Noro ai khabor ti man tong ba. I koro supply jaron chinaron supply ko. Ga supply ke tam kha. O supply di nosto motor. Abo da 3 mas ro moi nosto. Ga selam ya ko takbo. Sunamia. Senam pai pa no. Ek sapta rok si tong ya hingga no nosto thang machine ke jam di phayo. Saldi rok se phayo te. Ga machine nosto. Asa gap somoy norok boro tuina hai choli tong hala. Kheto hasalo ma khobo. Bok no selam no hini jeng somoy ni yang awaro ni doktor school awaro ni mana yo. Pai ma nunggu kheton tui bo nung ma ya sa kaham kai pai ma nunggu. Ga leptin rok khanya ni u mani rok huna ni hingga joton kheton ni nai ta bike bai thanggai. Ga nong aro je supply chalok tong na ke sabo. I ko supply na kana no. Ga bo ke tam sa. Bo bike bai ma khogo yo tui. Bo sung bai bak sana. Bo sung bai bak san ma khayo. Hasal mana. DWS ni officer ko pa phai ka jaga. Has phaya ko ke phaya ro. Ka taw mission ka ro to tong. Mission kurai mission lang selam na hini mas kaisa lai thang kalang mani. Ka bone bagai noro ko jaga nong ni local ni leader jokai phara phai ka. Kinor ke phanche phaya ko ta jara te kha ta jara te os gang go suhel sar phai mani suhel sar no jeng saka sar sinoro tuinyo sibida nga bo sauje khra bisingo tui phainai hin sai kalang mani biko kun phan phaya. Aron bisingo bo aron bisingo te ha sai kalang go mane no aron pida bolu di sabo ni sung kalang nga jeng saka u unko sinor to emne tui salam panye ke I botol ni rothin de broma hangkai boi ko phai phai nai nai thang pai unga salam ma ya da tam bo sai me ta. Ga tabuk su jara kuno officer phara phai ka nong mo khobor na kana. Phaya ko le kon phaya. Mission ka jara te di phaya kinara. Ka samang di phayo. Samang ri phayo nga 3 din dok sol khai nosto nga 3 din por nosto hangkai kipil ma talang ka taisa salam na hini ta ka tulia mission kes gri ora jeng kata sinang jeng kata tai na halia keran sim busi sok sinani kri phai ka hangkai tabuk ri phai ka tabuk phano mission ka dam te sobu ya. Election Hamya thang jeng ke jari ya. Koita rang seminar lahar kaslai tong mane. thong ni simi ata rang simi Ga ya kali atin te. dite ya kaya sungja sopai ho dite ya kaya hor ai pan thang tu ho pan Khana pan te ka su ne. Kuno lain kri hingke ha tu to nang ni se. khna to ha pe ro pan ke som pan he sungte ka ka sunai office ni ay korok khana phaing ko khakale Borok yakari di hine phun khayo thasin go yakari di hine khai ro ya ka di Sabo ya ka de hini phun khai. office ni DWS ni bor ro. yakari di hine tang mission sok pai nai hine Ga phat phai ko. tak su ro te Busu jorang khabo. ekon tang khana tak bo sok pai ya Toi gari phaja. gari khaja sun tu na ya nari ya tham da o ya ka sap da o ya ka te gari khayo asa te ba phai ma se bunyar kisi kisi khane di ge lama kina chim talang o paro ha ha nga para se borok bule o lama kina ko jona koi poribar tong ba Nong mo kamin bu mu ke tamo. gogo mali para Bo constituency khobjak. simota Village committee ke tamo. Ros bagar. Ke bidan sabha ke tamo nong mo. tam sono ron dong bule Hambai. Tini boro thangna phaiman oja ka phaiman ke sa Paro thanan phaimani ai pro jago phai ka su phai ja nukha bor ni problem nang sika video be thang ko khalini tabu na ni to Saro lukurok ni bakakti tamo demand te boro ka so hun saka. bor ni kho jago ti man ya ti khang kai borok yok na ti haita tong khan ne kai na sing lai ne tong Tam ne bagai lama ka sulai. ni bagui tui kri ba saplai ba sanam ri phai tong je sanam ma ya sa doi tin jini wa chak tui ri phai tong kalang ya para khungsa bo wai sa wai ni be ko log ya e be kebang ma no nango ba Busuk din ro mai ti mai na ro. o ma tui 3 mas sungkha tui kri sere ma to Kwlaiwi mas Kwlaiwi hi ahin sira mi ra ma tango Ke abo ne bagai no ro ke bono sara saka je ti man thoyang ai to kha ne. sajang noi ko ai ro mati sapai ge ya ko du jin da tom da jolai ne ke re office gya ko ni thawam anot thungno ngati amda ke khawn lag do na ni thakata ngai office gya ko eta ami jane na ni thaw Sabono sa. sungno thawa ano I gari Nor se sabono sa. I gari dai ben no Gar de ka sabo. I ko tui re phainai Acha. ngka bono office thang thai di thaw ngai sungka thang thaina ko office ni thakata jinar ko mas ma jiri phaya oro simi se wai sa wai churi phayo jina ba sorogana no
Eber nok kinarong gari habo. Long tam kami. Gogo mani para.